chi bai vek ule vain nun kong ruai tua tan pathian thu thokla I tho a lom ro ti kan ngai thla ho le don anga tukin chu Bible thu atang ni lovin Christian labu number zathum somriat le pakuana atangin devotion kan nei ve thung don ani ama sa in Christian labu number zathum somriat pakuana achang khat na hi lo ngai thama sa ila kalla ahun lain thokro khovel thim na alo cha zual dong da na pain thokngal ro tharau chandam na aniang lalpan lathu kan chiarte kan zatan mal somro se amen kumni vel liam to akhan nikhat chu ka ha de leka kan mu ha dam te ang ti in tu thenga chuan ka han mu on ri ri ya chuti lai chuan kan fanu ru thi mal som lui hi anin apa biakina tong trayang u tong trai pui tur antam em kha aron ti lal maya chutian no pangte ina chhun pachanga biakina le ngal tong traya han rotta ka chuan kan pa fa in kan han tho chuak dona anu havin min zuya ti chuan biakina chuan tong trai turin kan luta a kalkonga kan kallain he hla hi ngai tu mi lavin kas pheitarat ratani kan ngai thak ta kang khan ahla thu chu kalla ihun zongin thokla ilom nan pa du zong ti la chu chulal pa kalkonga ni ring tu izo don lovem ni ti hla khani a apho tu hi Reverend Dr. Horatio Bonera ani a Church of Scotland a pastor changlai hlapho thiam le thusoi thiam tak ani o me ti chuanin nimin jing choi khama khanin kan thian pakhatin adam lo thu le tongtrai pui tura min ngen thu min ron thrila tongtrai pui angai thu ka hril kha kan fanu hianin alo hrekhiau alo ni mela kan thian te le kan chung te kan rong bol pui te le kan ko ran member te an phak to kin an tong trai sak ve a an lo ve ve em thina zantin zule rui lo ngai te le azur tu te tan an tong trai sak ve thin boka kan tumber po kan fa te hian kan society ve na nei sela rong bol na ril ru pu ma sela ti hiani a tiang chuan pathian khong na zara no pangte in society ve na an nei ve chan me ka kan lom ve le ani he thu ka han sui chan chu he sarmon toy te lo pian chu anani wangani a min ngai thak dan kha min lo thiam sak ula la thu a hian kalla thokro ala tok lovani hlo na hi van hlep na ni lalpa tan na I thoka rong I bol na wanga I chan I hlo na hi van hlep na ni mi hringin an fak lo che a lalpan a fak lo che ring su mi hring fak phut lo langin pathian du zong I tiani phot chuan lalpan a fak lo che ring su a han ti a el hla thu hianin min chou hle mai kan thil ti zong zong hi min riat pui vek lo ma sela min mutu le lo man min pe tu tur chu pathian ani mi hringan ni lo ti hi min riat chian tir thar ema he hian min challenge hle ani he chang ka sak zo nu hianin kalla thokro tho hunani I thin lung chung ti lom turin amanga ina fakache I tho rim na thon lowang ti hi ka theingil hlau maya hon vele Christian labu Kevin ke en pha ta a ti chuanin ni mabak ni ya chol ai chuan tho rima tho zo ti tur ti phot hi alo thachina kan mo phurna te hlen chu nuwa chol hi alo nom zok thin mani phak tok te telal na thok kan ni a kan ti tur kan ti hian thok reng chung po in thinlung lama chol na nuam ngai that na te thinlung ha dam na te min pe thina kan thei to kan chu ti kan in hriat na hian kan ngai te po hi ati thave hrim thina ni chu aya chol na nuam chuan kan ma hian lalpan min la muak mek boka engkim hi hlok na ani vek mayani ti chuan ala thu a hian ala soi zela ikianga thima mian thi thana thamuna nei lovin mecherla in chi eng zauro thimcha ber po akian ti rang ti in ahan soya kan nuna hun har sakara
ti thei atam lo thin dam lo changin rong bola wa chu a thei lova ko ran ho te laga in tharun na a theile wa chet chu atul changa oma nom sam lo phei chuan a hre om thin viawani karil ru angui pha fo thin nima sela ma ni ru ma thing thi in midang te tan kan tong trai saka chu lalpan tong trai na hi ama ngau hian ministry ani ti min thiat thar tir fo thina he hian min ti lom le thin ani kan society a thil thalo thleng te hi avatam sot em ti ro u aril ru ati ha a nun ati ngoya a stressful thin ani tun lai thilom zia kan en hian chunglam hoya noi lam khovel ta na tong trai na sat avan poimo em thok zel la chawlovin veng ro fing la tharau bo roi turin khovel mun zawa kal chuak la vak bo te che roi lut ram ro ti in somna achang tom na hian hela hian asiama helaya poimo ka ti chu thok zela chawlovin veng ro ti hiani kan chung kuwa tong trai na nen kan ve na ngai kan society tong trai na nen kan ve na ngai kan ram tong trai na nen kan ve na ngai avan poimo em midang tan kan tong trai sak hian lalpa kan nai thar pha fo thina midang tan a tong trai tu hi a hlok ber kan lo ni le thin midang tan kan tong trai hian sakna thar kan dong lau thina chuwangin midang te rong bol sak hi kan tan hlei hian alo tha a ma ni le midang le pathian kan in kung kai zia kan lo in mi ran lo zia alang thar fo thin tu po hi lali suwa zirtir na angin kan thenom te an lo ni veka kan lo in kung kai veka lo ni thok zela I tho alom ro tho rim chu chol na nuamani mo nei tu o I hre thua yang o chungai ro kalo kale ti in chuta zet chuan lalpan ami te nena kan lom man chan tur min pi fel to ang tun hi a theina kong ranga tho rim hun ani a lalna I thoka ipawa na mi na I thoka chuwang chuan tho zo a chol na nuam ma oma thok mek chungin chol na nuam ma om bokani ti hria ela tong trai na nen khovel dam lo na hi kan chel ve don lom ni kan khovel dam lo hi kan en kol ve don lom ni rong kan bol sak don lom ni lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong trai hang o lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu nang ma chi na em po nei lo zai thiam tele la pho thiam te po in he khovel hi tun aya nuam zok hen kan siam don lom ni ti in lamang te po in mi pui te an lo som to thina vena hian he khovel a hian I ram din I tum miawa wangin lalpa I ram idin na tur konga hian nang chuan thok zel la I tho a lom ro ti in min fui thina ni khongai takin he hlathu mang hian nangin imi te hi min ron pol har thar le la itan ke kan pen thei nan nangin kan rin na min ti chak sak le ang che mi chak lo te kan ni mi fel lo te kan ni hria e kan ni nang ang hian nangin min siam thar la min mang thewang che I khongai na lali su mingin kan di le amen